Üstünde uzun etekli bol çepkeni, başında çımkıyak topusu var. Dal uşul saptardı жазып бүткөнүндө göz алдына бети баг жайган, көк ала жука сакалчан, жука муруттуу, көзү жымшык нооча бойлуу кишинин элеси куудум сүрөттөгүдөй тартылгандан азат бою дүркүрөгөн Бактыгерей Избасаров сыяк алемин дептерден ашыра ыргытып иди да, башын көтөрүп аркасынан бир кетчүдөй чочуп чалкалай отура калды. Өңү кубарып көзү чекчейди. «Шешеңди» деп сүйлөндү, алдындагы дептерин калчылдай тиктеп. «Шешеңди, мунун бул жакта жүрөт го?» Муздак тер басты. Бул кишини бүгүн эле өңүндө көрбөдү беле? Болгондо да Юнус хандын күмбөзүнөн жолуктурбады беле? Эми бул жакта жүрөт да. Жаңылса Кудай урсун. Дал ошол киши эч бир өзгөрбөстөн ошол эле ойдон экенге бетеси. Кудай урсун. Кудум ошо ойдон жүрүптүр. Саптары жол-жол түшүп, акыркы барактарына чейин шыкай жазылган көк дептерин колунун сырты менен алыстатып ары түртсө болбой. Чымкый ак топулуу кишинин элеси көз алдында туру каалгып. Сакалынын көк аласы, мурутунун жукалыгы, көзүнүн жымшыгы, бет келбети баары өзгөрбөстөн ошол бойдон. Сөйлөкөт сөйлөтү да ошол. Бирок бүгүн таңда эле көрбөдүм беле деп ойлогонго жарабай, ошентип козголгон оюн улагандан өлө эси чыгып, көзүн чек-четип калчылдап турду. Анын ордуна «Эмне ишке илешип алдым эле?» деди түпөйүл. «Шешеңди, эмнеге илешип алдым эле?» Жүрөгү дүк-дүк эте дүкүлдөп сокту. «Балакет!» Исин жыгыча тегерек үстөлдөн эки карыш болсо да алыстай отурмакка аркасына кетенчиктеп муздак дубалга такайраак жөлөнө кетти. Сүңгүп кеткен дүйнөдөн суурулуп чыгып, азгырып кеткен дүйнөдөн айланып чыгып, тегерегин жаңы тааныгандай карады. Тегерете түгөлдөгөндөй карады. Тегереги калыбына келе баштады. Жылаңаш төрт дубал, чала жабылган жыгач каалга кызыл сары боёгу эбак оңуп, бозонтук тарткан шалча. Шашке ченде кармады эле темир уштуу сыяк алемди. Канча саат үңкүйүп, көзү караңгылап тунарып кетпей, канча убакыт отурду баш көтөрбөй. Аң-таң, мойнун созуп терезеден жарыктуу сыртты шыкаалады. Күн кыйгаштаптыр. Өзбек бешим болду окшойт болжолунда. Өзүн өзү унутканчалык сүңгүп кеткенин, сүңгүп кеткен дүйнөдөн суурулуп эми чыкканындай сезилди. Кеч бешим окшойт болжолдо. Наар албай кезергенин унутканчалык азгырылып анда кеткенин, азгырып кеткен дүйнөдөн айланып жаңы чыккандай туюлду. Тегерек стөлдүн жылаңач бетиндеги ачулуу дептерди, анын ары жагында туурасынан жаткан темир учундагы тамчы сыясы, чала тоборсуп бараткан шойкондуу сыяк алемди көңүл төшөй тиктеди. Колун силккенде сыя челеги аңтарылып, түйүндөгү көк сыя жаба төгүлбөгөнүнө Кудайга шүгүр. Кансе да мээнет эмеспи? Ооба, мээнет. Демин ичине тартып, башың оң ийине кыңайта кулагын түрүп, бирөө жарымдын дабышын ажыратып алчудай тегерегин тыңшап, кыймылсыз шүүгө отурду. Жымжырттык. Короону тыңшады. Жымжырттык. Көчөнү тыңшады. Кулагы ачылып көчө эми угулду. Ала чапанынын бир этегин кайрып салып, жоон белине бурап тарткан жолугуна кыстарып, кыныгын тапкан базарына шаңдуу аттанган же бүгүнкү базары кыялындагыдай бүткөнгө дүйнөсү түгөлдөнүп, дыңкылдап, шайды от кайткан коңшу колоңдон болуу керек. Чатырлары жармашкан катар үйлөрдө Шайфуттин, Шарафуттин дегендер бар. Ошолордон болуу керек. Кылдыратып кол араба сүйрөп өткөн кимдир бирөөнүн кыңылдап ырдаган дабышын кулагы чалды. Чак челекей ой басты. Чак челекей ой арасында чала болот саган. Сени бирөө айдап бардыбы ал жака деген ой сокту. Ой токтотту. Кимдир бирөө менен жулмалашып, албууттанып, акыйнек айтышып аткандай сезилди эле. Жок, кулак мурунду кескендей тым тырстыкта өзү менен өзү эле жай сүйлөшүп атыптыр көрсө. Жок. Эч ким айдаганы жок. Өзүм бардым. Өзүм барып илештим. Көк тептерди издеп чыгып илештим да. Издеп барып. Ушинтип сүйлөнүп атыптыр оюнда. Издебей койсоң не болмок? Издебей? Кантип издебей? Мээнетчи. 3 жыл илгери 3 түн катары отуруп жазган мээнетимчи.
Meneti korogonun üst-üstüne kaytalap, uşinti wagt tanyp atypdyr. Menetim dep koýbady. Menet korotup жазgysçylym munun. Жазbay etbeýle sakalyna garabay golokdap tim jürçe emes bilen. Timele çoň жазuçy gebetlenip, bilegiň türüne girişkeninde gep bar ele. Uşintip karyp atypdyr özün. Esin jydy. Yunus Handyň gümbözünden beri çykkany birö tolgoý burap salgansap tyzyldap jetip gelip, çaýkana garmagan aşynasy golundagy maýlygyn bulgalagan boýdan galdy ele bazarda. Jygaş çekçede 3 ýylda kozgolboy turgan syýa çelegin gök syýaga tolturup, 3 ýyldan beri aktaý jatkan gök depterde boýdalbastan jaýyp, mınday depterden türtü alıngan başta. Birösün azır жазdy, birö dali aktaý. Ekösün jogotuýup atpaýby. Kalemdi eline golga garmagan estedi. Em oşol elikmesi kaçıp, elikmesi kaçkandan kadimki wagty gerey, öz aytkanday gayradan kakbaş wagty gerey izbasar bolup eşeğip oturdu. Kimge jolgup jürösüň, dedi özün özü jekirip. Balikim gözboğuçudan bolup jürbesin ey. Gözboğuçu, dedi wagty gerey. Kıdыр mesele gözboğuçuga jolukkamyň go. Uşunusu çynday tuyuldu bir turup. Kıdыр mesele oy sanany toğurgan gözboğuçu. Yunus Handyň gümbözden jolukkandy ele gözboğuçulugy oyga kılt etken bolçu. Gümbözge jetkirbeý jol toskonda gep bar bolçu. Dep ozuny açykça oy torup sözge alaksyz jüberbedibi? Жазgyrıp. Koysaňçy joldaş Izbasarow, kap gaýdagyna gozgaýsyň da. Жазgyrba etbeýle jakşy sözüni aýtyp tüz jolga salbadyby? Çymynyň da artgansyp, 3-nji depteriň jazdyrbadyby? Jaman sanagan kişi, жазgyrçy kişi çymynyň da uçuragy? Basa gözboğuçudan deyin deseň, berke 2 depterden daýynyň gaýdan bilip jürü. Adam anda emeseň murunky ekönü da jazdyrgandan okşoýdy munuň. Ergüden desem erkimdi ehlep algan. Kayaktan elep jürü erkimdi. Жазgany janyna jakyn görünüp atpaýby? Isyk görünüp atpaýby? Azgyrykty görünüp. Demek gözboğuçudan emesi anyk. Balkim ayardır. Ayardın ayany. Emnege janagy kim ele? Saýçuul. Başkasy bütüp kalgan suw emnege saýçuuldu jazdyrdy. Jazdyrdy da gök çoğurçan oşol beçeranın oşol nemenin janına barıp aldı toba. 3-nji depteriň dep koýam da. Anda emnege saýçuul? Kayaktagy saýçuul. Jazaýyn dep talaptanyp jürçüsünde жазбастан, göňülüň kytygylagan, kaçantan jazaýyn dep talaptangan okuýasyn жазбастан, uşunu menen 2 gurday göýsü gelip, şalçanyň üstüne jalan katsalangan gurak döşekke göçük baskan teýden bir oturuşda жазganyň gara. O bolgusundagy güç ala araktan törösü ekstranın 40 gradusly güçünün göýsü bar ele. Kırına melt kat kuyulgan kırdı stakandan ekini udası menen şıpkay tartıp yiyip, tangırı birincisini dem albastan göňdörüp, jegiligin tatbastan murundu jenge tıgıp göynögünün jenginin çaң ter aralaş göňsük jytyn öpkösün toltura tereň iskep, araktın açosun jenginin jytyna bastırıp, orustan öýrengen önörüne salıp maal katbastan ekinçisini tartıp yiyip, anan içmekeyi ulanyp oşol günü kıpkızılmas bolup, masynyň güçü menen gozboldy ele, güçü menen çymyny oýgongonsu dele. Al endi munusunda wagty geregedin жазmakerlikке gıyalyn degdetken okuýasy başynda, eň başynda taptakır başka bola turgan. Esebi maselen Arystyn boyundagy aýly tündü жазgysy gelçü eli örüp, gülgün jaş kuragynda Arystyn boyunda ay nuru tögülgen sykyrdy tündü baştan ötkürgen, ulgaýsa da ali günçe esi gönünden öçküs aýly tün. Aýtmadykpy? Arysty jekde kynalışa basyp gelatşyp, top jylgyndyň daldasynda aşygyn tal çybyktaý solkuldagan ilçek belinden oň goldop bimire tartyp, göz gaýraşdyryp turganynda taramynan okuz jazyp alçuday tolkunlanyp, aşygynyň samay çaçynan ayar sylaglap, gümüş tırgaly gulagyna akyryn şuwurap, uyaň jyldızga teňeçüsünde elini üzerinden alıp berçüde sol golun oboga sozup, jywyragan jyldızlardan birini arnagan ele. Jywyragan jyldızlardan birin aşygyna atad ele. Jyldız, ak jyldız dep atad ele. Oşol okuýany жазgysy gelçü. Angeme deýsiňbi, poema deýsiňbi, işi kılsa atalyşy dele wagtdan belen bolçu. Arystyň jakasyňdagy aşygylyk, oba,
Arыстың жақасындағы ашықлық, арыстың жақасындағы ашықлық. Анан анча арын алып атқан соң, аңгемесінің башына мындай арны осаптарын сөзсіз бадырайта жазып қойса жарашар белең. Арыстың шоқымы, алыста қалдыма, арнадым жазуымы, ақ жұлдыз арума. Ақ жұлдыз арума. Қандай екен? Уғылышы қандай екен? Ал енді ұйқашычы. Абанға салсан қандай ұғылмақ? Арыстың жақасында тұрып, ава жарып созылтарыдасаң, ай талаға қандай жаңырмақ? Эми ошол көңүлүндө түөлүк 18-де бойдон калган ак жылдыз ару затын эстеп, эчен ирет ээленгенинде да дарыбаган чымыны, 4 сабырдан эзели ары ашпай, 4 саптан өдү арбай жүрүп сааты чыгып, бүгүн кеч 5-имге дере учканын карада сайчуулду. Капкайдагы сайчуулду жаздырып салганын кара. Кызык. Балким чочуп кетпегенинде калемин дале жорголотуп жаза бермектир баш көтөрбөй. Ичинен шүгүрчүлүк келтирди. Көктептерди толтура чимелеримге чимеледим. Ананчы. Анан эмне кылам? Кимге берем? Башыма урамбы? Көктөп көрмө ала жатамбы? Деген күдүк ой карандап да келелек азыр. Бактыгере аягын тарта оңдонуп, малдаш токуна отуруп, көз боочу дейсиңби, аяр дейсиңби, иши кылса сырдуу бейтаныштын жолукканы оңдой сала бергенин баамдады ушусаам. Кой деди. Жолун оңдогон үчүн артындагы издөөнү эскертип жүрөт да. Көрдүңбү? Демек оң жолго салган ошо. Кастанаган киши ошентеби саган? Кастанагандардын канчасын көрдүң да, канчалаган азабын тарттың өмүрүңдө. Мунун анткени жокко. А бирок бүгүн эле маңдайымдан чыккан неменин тиги жомоктогу сайчуулдун жанына 2 дүйнөнү аттап жетип барган эмнеси? 2 дүйнөнү аралаштыргансып. Бу эмнеси я? Сайчуул дейби? Балким ошону жаныма жетелеп келип жүрбөсүн бале басып. Кудай сактай көр. Кудай сактай көр. Баса. Баса. Издегенди кобурадың эле, эмненин издөсү? Кимиси издеп жүрү? Кимисин издеп жүрү? Эмнеси үчүн издешет? Жок дегенде ала кандай кагаздын жоопкерчилигин кыйратып моюнга алган кызматы болбосо, эмнеге издешмек? Болгон толгон жоопкерчилик эле ушу. Пенсия алчуда тумшук алдына сунулган үзүктөй кагаздын этегине үлкөн кызматтуу, үптөн бетер чубалжыта чиймелеп кол коет. Өз атынын баш тамгасын, атасынын атынын алгачкы 2 тамгасын келтирип, аяккы тамгасынын куйругун 3 кайрып, чубалжытып, биз деп кол коет. Бактыгере Избасаров дегени. Өкмөт менен башка чатагы жок. Ушул. Шайтан баскырдыкы. Бая күнү арак жорого чогулчуда алагө жоролоштору чапкенеде асылгандан шайтан азгырып легиондогу окуясын, Маузер окуясын агынан жарылып узун сабак аңгемелеп берген. Жоролоштору каткырган сайын күүлөнүп, каткырган сайын күчөнүп саймедирип айта берген. Кепке сусаган эмелер кыран каткы түшүп, Маузер чал, мындан ары сени Маузер чал деп жүрөлү. Маузер эле Маузер дешип боорлор эзилип, кыйрап күлүштү эле арасында баканозу деле байкалган эмес. Ким билсин, 100 грамм 40-чыны тең бөлүшүп ичкен болуп, калай вилканын учуна илинген закускесин теңселе сунган болуп, 3 тамганы тыңчылары тегеренип жүрөбү арада. Болду ошондогу аңгемеси жетип калган өңдөнөт жогорку жактагыларга. Андан башка чатагы жок аларың менен. Ушинтип ойлонуп атканда ал көчүгү менен жылып, тегерек үстөлдүн бетиндеги кагаз калемине кайра жакындады. Калемин алып, сыягам алды да көктептердин сыртына бадырайтып, баянды кагазга түшүргөн киши Бактыгерей Избасаров, сентябрь айы 1979 жыл деп жазды. Октябрь көчөсү 29А дегенди улай жазмакчы болуп барып, сыя калемин таптап тим койду. Саамга тим болду. Жалгыздыкты туйду. Жалгыз отургусу келген жок. Эндикти туйду. Эшеип отургусу келген жок. Аптабы жакын арада кайтпачудай сезилген сентябрь айынын мынау күндөрү таңдайлары ката суусагандан бирден күрүшкө көбүктүү муздак сыра дегенде ак эткенден так эткен Ташкенттик жумушчу табы коммунизмге арналган күнүмдүк эпкендүү эмгегин жаңыдан өтөп болуп, дал ушул маалда көрүнгөн завод фабриканын дарбазасынан жабыла чуркап, арык боюндагы сары бочкелүү сыраканаларды орой чогулат эмеспи?
10 çaktısı menen joroloş. Sarı çolokton birde çöntögüne kıstarıp, oşonda bir jortup gelgen oň. Bu mahallenin kişileri başından açuğa jok momundar. Birok çayga tap, çaykana köp. Tegerete oturup alışıp sunulgan muştumday çınını gereli geçgermektep. Kojuray berişet. Kızık ele kişiler da. Jadagasa koştoşgondagy sözler da kızık. Çay içamiz dep koştoşorda jügünüp kalışat. Je ozdan çıkkandan keyin çındap çay berişbeyt. Jönele jolugabız, aman bolalı joluk kança desse antı buzulaw. 50 yıl aralaş jaşagany menen Baktigere Izbasarov öňgöni üýrense da uşu muştumday çynını aylantyp çay içken önördi tög üýren albay goýdy. Karatyp durup ötürük süýlep, günöge batyp alçydan beter goştaşorda çay içamiz dep ozanganga, kalp bolsa da yerden guratganga em giçekdi ozu barbayt. Jazdyktyň astyna bastyrgan jerinden sarı çolokdan 3 surup çykdy. Mına emi göbüktü sıra tügül çay içkenge 40 graduslu açu çay içkenge şay. Mına emi 2 gavat klubtun gölökösündeki sırakanaga jetip, joroloştoruna "Şöldödük baldar, şöldödük, çay içeli" dep kıykırganga dayar. Baktigere Izbasarov'tun kalgy basyp geletkanyny görgen sırdakana joroloştoru anda adatlarınca "Mauzer çal geletat" deşip birin-biri çıkanaktan türtkülep, şıwıraşyp galışar. Mauzer okuyasyň gadalanyp suranışar. Korkpogan nemeler, suragandan alar korkposa aytkandan Izbasarov korkmak bele. Birok aga bugün göňüli jok. Balkim çetinen çegip surap aýgak çykkan içi aramyn tabalarmyn. Aralarında bakan ozdorunun bardygy bilinsin. Çetinen gana çegip surap, çertip surap, aýgak çykkan aramyn tanyp alarmyn. Arabızda bakan ozdorunun bardygy bilinsin. Uşinti boýlanyp atkanynda Baktigere oň aýagynyň apkytyn jaza giyip, apkytka batpagan sogonçogun öýdöldi oňdanyp giyip, al ortada kara gulpusun izdep, güýrenip goroda boluşy. Kim bilsin, balkim dalışul saamda da oy sanamda okup atkandyr. Kardym aşkanyn, taňdaýym gatkanyn tuýup atkandyr. Balkim joluman karp kurup çykyp jürbesin. Ança boldy köpçülük arasında turganymda, joluksa kanday bolmak? Balkim ataýlap jalgyzdatyp jolugatdyr. Ýeňdetip keletdir. Uşinti boýga batkanynda darbazasyny galdyratyp jap, üýünde sandyk dolu gatyly düýnesi bardan beter. Kara gulpuny ebakmakdyla bilip, jol boýunda oturgan 5-6 jaýmaçynyň janынан ötüp baratkan. Bir malda murdugy çykandan burulup, "Popros" dedi. "Jok, naswa ele" dedi aladopçan bazarçy. "Ekinji radriatdagy jaýmaç boýdan turbaýsyňby?" dep künketdi Izbasarov. "Nima?" Tunjurap kelat öyle tapatamdan ün çıgarıp uşintip suraganında al jarym çakırımdan aşıgırak jürüp, gör jeri jaynagan jaymanyň janынан ötüp sarı boçkeni orogon, karany gözgö tanış elge çukuldap kalgan. Agaktap susagan jumuşçulardan özleri göküröke goýgulap götürü çalıp aytmakçı, mehnetkeç eldin kanın gaktabay sorgon kapitalistlerden azaptı çengelinen jamy adamzatty mına bugün erten gutkargany kalgan jumuşçu tap, düşündiňizbi? Jumuşçu tap öküldörünün aldı birden çoň kirişke sıraga jetip, arty sabır gütü uzundu gezekte turuşkan eken gaýrandar. Bizdin Baktigere oşolordun 10 çaktısı menen jorolaş debedikpi. Kimisi gana jok arasında. 8 saat tınbay temir tezek uzangan tokar, slesar, şiretüçü, alardan kim kalbastan gökürögün gergen görükçü, başını oydolatgan barskançı, jeňin joğun bilekten türüngen, çoyun bilek tokarıngdın ele kança türü var arasında. Birinci radriattağı tokar, ikinci radriattağı tokar. Alemi böjöňdegen kurutçu awışga menen büjüregen garolçuny degdeňletip garmatyp gelgen kapitan Hayrullayev ekönü bölök eki bölmege oturguzdurup, üstünü özü girip, esi çykkandan ansızda jürekleri oğuzuna tıkılgan nemelerden sesin bir otulu alıp terdetip kurgatıp bir sıradan surak kılıp, kulak ukkandın barın çıp çırgasın kaltırbastan kaçısına jazdırtıp olup, birinden beti bağjaygan, gözü jymşyk, gögala sakalçan, juka murutlu kişi, ikincisinden
Sirgelilik kazak kebetilengen kazak dobuşan kişi turalı malumatты bışıktagан soň жаңы papkege 40 barak kılıp tirkettirgen tergөө materiallarına göz yügürtüp otursa, bazardagı kırdalda baykoga koygan operativnigi eşikti eki attap, en teňdep kirip geldi. Eki göz alay öňü kupku. Joldaş kapitan ele joldaş kapitan. Kaburluğa ruhsat etiniz. Ruhsat ete görüңüz. Tez ayt. Joldaş kapitan. Siz ketkenden keyin ele baştaldı. Bazardağı elge massalık türdü, kanday desem. Massalık türdü psikoz. Delbetip kanday desem. Tuş geldi жерden toptoo menen antikommunistik mazmundağı urandardı kıykırgandar çıkıp. Karapayım kalktı beymazaga salıştı. Bazardın argaysı burşunan oğuzuna gelgende ottoştu. Milisiyanın gömök arkasında çukul çaralar görülüp, onu milisiyalık uçatkaga jetkirildi. Massalık türdögü delbe? Onu? Tağı emne bareket bolup ketdi munusu. Birinci mertebe okup jatabız mındaydı. Kapitan Hayrullayev uqqan kulağına işenbey, dindaro oldu. Mına leytenant emneni süylep, dörüp atkanın bilip ata özü. Oğuzuna atçot bergen nemebi? Toptoo menen antikommunistik uran taştagandar deybi? Munun alay bazarında antisovettik massalık topolong çıktı degendik emespi? Kontr, kayatır, munun sandıraktık, sovettik çıkıştın avangardındağı respublikada, kommunizmdi erteň bürsüňün ornatkanı kalgan alpeyim qoğumda mümkün emes anday okuya. Hemne, massalık kozgolonga batıngıday 20-njy jyldardyn basmaçy kurbaşlarının uruktары jinalyp kelippi. Trotskiyçi, Buharinçi atıkkan aramdardın gümcan bolgonu kaçan? Emne kuyruktары baş kötörüp ketippi. Biz ziyandı kol жазmanın izin gana iliktep jatabız. Ziyandı kol жазmanı taratkandardyň kıltagın kırkı menen alekbiz. Koyatır, ançalık ketkidey mınawy leytenant özüne delbe tigenden soğubu degi. Hayrullayev tiginin gözüne kadalıp, "Joldaş leytenant," dedi öte sabırlı ümmenen. "Demik beňiz. Demiňizdi basyp, aşykpay aytyňyzçy başынан. Emne okuya oldu?" "Sizge terminen baştaldy joldaş kapitan," dedi leytenant. "2'den 3'ten toptalgan bazarçılar, Navaýçydan 2, Konçudan 5, aşıngany uşul 7, aralaşkandары da var, alar menen 10. Tiginde mından süýlenip, tim turgan eldin arasına bölük sala jazdady. Dandyrna otkalap atyp ele, Navaýçylar bir malda goldorun jaňsap, tuş geldi gıykıra başladı degende. Eldin bary ayraň taň, oğuzlar açıldı. Toğ eter jerin ukkusu gelgen Hayrullayev kagyp koydu. "Joldaş leytenant, pasышystygy süýleňiz." Anan janagy massalyk psikoz koňçulardyň kataryna jetdi baýkap tursak. Bir maşina goňun jaňadan ele düşürüp bolgan demeler, aleki zamatda mal bazarda jürüşkemizip, aýgyr dep bulutty gara jabıla gıykırıp kalıştı. Ansaz gelgenzi buluttan gözlerini albay kırkaleke eğilingen urandardı gep kılıştı. Kalgıgan buluttu bette vırjaňdap kat kırıp koymoylary da var. Kança osu garmaldı. Kayakta hazır. Navaýçydan 2, Konçudan 5, aralaşkandarın koşgondu 10. Koşok tolu boydan milisiyanın bölümüne jetkirildi, joldaş kapitan. Süýleş aldyňby? Konçularına jakyn basıp bardım da, joldaş kapitan. Din, aň sezimdin apimi dep kıykırdı biri. "Barakelde," dedim adegende. Ortağı jarışa kıykırdı. "Durus," dedim anısına da. Eldi çoçutup bulutga karap kıykırgandары takır basılbagandan janına kızıga basıp barıp, "Hey ortak, kimge süýledin?" desem, "Saga emes tigige," dep talany körsötet. Jan jagymda garanyp hiç kimdi gözge urunbagandan, "Kimge?" desem, "Tigige," dep orongdoýt. "Kananyň?" desem, "Oy azır ele turgan maňdaýymda," debes bu gaýsalaktap. "Kimisi turgan ele?" desem, hiç kimdi görsöte albay dagyn beti bagjaýgan, gözü jymşyk, gögala juka sakalçan, juka muruttu biri turganyny aýtyp talany galjyraýt taň galdyryp. "Oy uşunda ele turgan," dep janyn jegen içi. Tagy uşul jerden kapitan Hayrullayewiň büýrü gyzydy. Çakçıgayday çakçaydı. Erteň menen bir syra tegerenip basçysynda baýakady bele. Meyli bazar, meyli mazar bolsun, asty jumuşçu tabanyň üstemdigi kem jerde kommunistik ügüt nasihatynyň başынан üzgültöke uçuraryn gösömдөр gözgö çukuganday eskertişmedi bele. Tegerenip basçuda gösömdördün sözüne özü da gübe bolbody bele. Janatan oyunda mına uqqan okuyasynyň sebep jönün kommunistik ügütçülörünün getirgen gemçiliginden tabizdep otursa,
түз эле чуулганды кол жазмага барып такалганы турабы? Ким? Кайра айтчы, кимиси турган дейт, деди Хайруллаев. Казак кыргыз Башар алуу бирөө эмиш? Жок, эмеле айтканыңды сөзмө сөз кайталачы. Мен өзүм көргөн жокмун, жолдош капитан. Бети баг жайган, көзү жымшык, көгала жука сакалчан, жука мурутту абышка эмиш. Бети баг жайган? Ооба, бети баг жайган, көзү жымшык. Жука сакалдуу? Ооба, сакалы да жука, муруту да жука. Кимиси? Канчоосу айтып тур муну? Мен коончулар менен гана сүйлөштүм. Бешөө тең айтты ушинтип. Өзүң көргөн жоксуңбу? Өзүм көрө алган жокмун, жолдош капитан. Эл арасынан да көрүнгөнү жок. Казак Башаралы, кыргыз Башаралы, кызык, өтө кызык, деп башын чайкады Хайруллаев. Башын чайкап атып, Аблеуховдун атын айта албай тилин чайнаган Абдуллаевдин кебетесин. Тагыраак айтканда Абдуллаев кебетелүүлөрдү, Абдуллаев беттүүлөрдү да бир сыйрадан элестетип ийди көз алдына. Белгилери дагыл келүүдө. Бышыкталуу да, деди көп маанилүү. Байкадыңызбы? Бышактап алып курут жабышканын айтканы эп болуп тур. Алдынан чыккан болуп, көзүнө тиктеп, сары чолоктон экини берешендик менен сунган болуп, Правда Востока гезитинин 4 бүктөлгөн айрынысын кармата берген кишинин эле өзү го муну. Бети баг жайган, көзү жымшык, жука сакалдуу, жука муруттуу, демек абышкага базарга жетпестен жолуккан. Жасалма акча, гезиттин айрынысы чыгып атса, жасалма эмне? Жасалма акча сунуп, жарым калта курутун оротуп алып кеткен. Анан биз кеткенден кийин базарды кенен чонон аралаган тура. Мүмкүн алиги дептердин 5-6 барак калдыгын таштабай көтөрүп да жүргөндүр. Кап, чалага эмиш деген лейтенанттардык өттү. Тажрыйба жетишпейт, тажрыйба. Дайыма башында туруп үйрөтүп турун керек мадыра баштарды. Дароо кармоо керек эле. Балким ошол жерде өзү болгондабы, бейтанышты базардан чыгарбай, билектеп кармап калмак. Карматпай жулунса, өпкөгө эки уруп колун кайртып ап келмек. Ал эми жанагы чүйлүүсү кат-кат чыгып, курсагы салаңдаган, көйнөгү майланышкан участковой кайда карап атты кашайып. Демек жанагы онун коончусунда, навайчысында өзү сурашы зарыл. Эмнеси бышыктала электигине акылы жетпей жалдырап, буйрук күтүнүп калган лейтенанттын көзүнчө Хайруллаев телефондун кулагын бурап, 6 деген сандан башталган 6 сандуу номер эле сөмөй менен терип 6 мертебе тегерете бурап, коңгуроо кагып калды. Жалдыраганы менен лейтенант туурасын баамдады. Баштыгы Хайруллаев милицияга участковой сынды майда чүйдөсүн эмес, туура эле милициядагы löктөрдүн бирине телефон какты. Узун шыңгырагы удаасы менен 2 рет беймал чырылдаганда, телефондун тигил учу маал катпай көтөрүлдү. Орусчаны кенен аралаштырып сүйлөгөн неме өңдөнөт. Алло, начальник милиция. Капитан? Оф, деп коңурдуу үнү үзүл-кесил жаңырды. Мамлекеттик коопсуздук комитетинен тыңчыңыз алып жатабыз. Бул капитан Хамит Хайруллаев, деди биздин карман. Жолдош капитан, угуп жатам, сизди. Базардагы бүгүнкү окуянын катталганынан кабар. Ооба. 10 киши кармалып суракка. Тергөөчүлөр. Капитан Хайруллаев телефондун кулагын калкалай, терезе жака бурулуп капталын салды. Тигил башынан сүйлөгөн кишинин сөзү даана жаңырбай калды бөлмөгө. Баштыгынын ишарасын түшүнгөн лейтенант сөз тыңшаган субай, артка кетенчиктеп, кабинетте тикесинен тик тургандагы убактысында текке кетирбестен, саясий сабатын көтөргөн киши кебетеленип, туюк тубалдын жарымын элеген картага, узун туурасы бери дегенде 1,5 кулач келген дүйнөнүн саясий картасына тигилди. Телефонду оң кулагына жармаштыра кармаган Хайруллаев ар бир ирмем сайын так деп коштоп, өтө маанилүү маалымат эшиткен окшойт го сыягы. 2-3 рет так деп чоюп, ынта коюп укту милициянын начальнигин. Ким? Шайтан? Койсоңорчу, деди сөз ортосунда. Хе деп күлдү. Аңгыча кыйч этип эшик ачылып, кыйч этип кайра жабылды. Шаардын жумушчу табынын арасындагы шыбыр эткен шыбыштан бери аңдууга жооптуу 3 барак кагады уштанган оперлердин бири ашык каалап, жетекчисинин телефондон бошобой атканын көргөн соң,
Üstündөгү кесиптешин жалт карап көзүн кысты да, кезегин күтө турмакка кайра жапты. Капитан Хайруллаев телефондун тигил учундагы маектешин кунт төшөп уккандан, эшиктин ачылып жабылганына көңүл бөлмөк тургай башында бурган жок. «Да», деди бир окумда таң кала. «Уже тартып салдыңарбы?» «Уже?» Коммунисттик тартипти эртелетмекти эңсеп күсөгөн жаны эткелинен келип курсагы салаңдаган бир жаман участковойдун айынан жалпы милициянын асыя карып алган экен көрсө. Милициядагы жат элементтерге каршы күрөштүн демилгесин колго алыптыр да, кармалгандардын кебинен улам шарттуу түрдө шайтан деп аталган бейтаныштын болжолдуу сүрөтүн оозунуп тарттырганга үлгүрүптүр. Бир көчүрмөсү милициянын начальниги колунда айландыра кармап туруу баамында. Айтуусунда бейтаныштын кебетеси мындай: бети багжаган, көзү жымшык, көк ала жука сакалчан, жука муруттуу, улгайган адам. Өзгөчө белгилери: үстүндө узун этекти боз чапан, башында чымкый ак топу. Ташкенттик эмес, келгин болуу мүмкүн. Дагы начальниктен муну укту. Мындай иш-чарада жалпы эмгекчи масстанын аң сезимдүүлүгүнө таянуу шарт. Андыктан шайтандын сүрөтү шаардын мерчемдүү жерлерине, эли кымгут базар дүкөндөрүнүн оозундагы кулактандыруулар илинчүү тактайларга, жол боюндагы зым карагайларга чаптаттырылганы жатыптыр. Хоп, майлы. 15 мүнөт. 15 мүнөт деп калышты. 15 мүнөттөн соң жолугушмай болушту. Милицияга барабыз. Хайруллаев телефонду тарс коюп, болот түстүү боз костюмунун жеңин көтөрүп, билегиндеги саатын карады. Кабагын чыты лейтенантка кайрылды. Сен мындай кыласың бала. Бизде отурган экөөнү мен келгенге кармайсың. Байка, күбө катары өтүшөт. Жарайт жолдош капитан. Непадам куйругу чулуу бейтанышты милиция оозунуп колго түшүрсө, мөөрөйдөн курук алчудан бетер чыйпыйы чыгып, чөнтөгүн сыйпалай ачкычын сууруп, лейтенантты алдына салып кабинетинен чыкты ашыгып. 3 барак кагазын уштап, эшиктин кактыуунду кезегин күткөн оперативник ооз ачмакка обдулду эле. Шашылыш эмеспи? Деди акыя. Оперативник желкесин кашынып, шашылыш деле эмес, жолдош капитан. Жумушчулардын арасында бывший легионер деп келатканында, ачкычын сайып кабинетин кулпулаганы калган Хайруллаев сөзүн бөлдү. Анда кийинчерээк, саат 14 ченде. Оюндагы санакта киши башына кенен бир сааттан арнап, 10 кишинин сурагын ушинтип дароо 10 саатка чактап, түшкү тамагына кайыл, жайчылык учурда майы саладан тамган самсыга, зире жыты буркураган палоого кардын кампайтып, бууланган көк чайдан ыраак каттана шимичү эле, шыпылдай басып баратып колундагы саатын жана карап жөнөп кетти. Шашканын айтпа. Коммунисттик тактык, аң сезими чектелүү карапайым ташкенттиктер немисче тактык деп адашып айтып жүрүшпөйбү? Аныгында коммунисттик тактык болууга тийиш. Дал ошол коммунисттик тактык менен жүргөнгө умтулган неменин жөө чуркачудай, бул кебетеси менен аялдамадан автобус күтпөстөн жөө чуркачудай ашыкканын айтпа. Көп деле кечиккен жок. 20 мүнөттөн ашып барып, саат туура 12-ни какканда, демейде кыйма чийме каттаган автобусуңда шашканыңда кычагансып 2-3 мүнөт кечигип, ансыз келгенси ордунан ыкшоо козголуп, айдоочусу партияда жок немеби, ар бир аялдамада ашыкча кармалып, убактысын жеди. Тердеп кургап милиция бөлүмүнүн кашында турду. Альбомдун барагынчалык кагазды түтүктөй кылып орой кармаган милициянын формачан капитаны өзү тосуп чыгып, 3 кабат имараттын алдында ары бери басып күтүп аткан экен. Бирин-бири тааныгандай бутурлай басышты. Капитан Хайруллаев, сизби? Ооба, мен милициянын начальниги. Кол алышып учурашты. Телефон үстүндө сүйлөшкөндөгү сөзүнөн улам Хайруллаевдин ириде сүрөткө үзүлө түшүп кызыкканын туйган милициянын капитаны сүйүнчүлөгөнсөп колундагы кагазды сунду. Хайруллаев кагазды эки колдоп эндейинен жазып ийип, башын кекейтип, кара калем менен тартылган сүрөткө мына эле биздин сиргелилик малчы казак сындуу момун неме өңдөнгөн, дал ошолордукундай көздөрү жүлжүйгөн кишинин сүрөтүнө тигилди. Моюн толгосо өпкө тушка эки укуп, турган жеринен колун кайрып болсо да качырбай кармап калмакмын дегенсиңендей болбоду беле оюнда. Туура эле ойлоп тур. Дүрбөлөң салганды ким коюптур? Жылчык көз мынабыга. Кармалсынчы? Ооба, анын кармаларынан ыпымга шек санабайбыз. Кармалбаганда каяка барат?
Taşkendi militsiyası menen KGB'sinin çengeline kayda kaçıp kutulmak. Oşonda öpke tuşka ukugandı goy. Sakalın tutamdap, tetige jılçık gözlerinin kanın gana ağızbasabı. Süröttü gerseye karap durdu da. Uşunday eken, dedi gekerdi. Oğa, dedi militsiyanın kapitanı. Bazardan karmalgandарды жалgızdan jetelep çıkıp görsetkenibizde, onun jetesi Aynыбай tanıdı. Navayçısı da tanıdı. Qoğunçusu da tanıdı. Açığın aytsam, mununlar tüyük jarabay kalıptır, joldoşlar. Anı elestetkende jetken zökür, janda jok mıkaçı, zordukçul adamdan süreti göz aldığa tartılı geregeli. Tüşünüp atasыңар bu? Darı öyle eskertip koyayın. Bul jasaganыңар tüyük jarabayt. Joldoş komünistler jana partiyada joktor. Kanday түшүнбөгөн эмесиңер. Göçöde gana bolboy kalıştı da, göçöde bolgondo bu kanday geleson emesiңер demek. Dağı kantıp jetkirүү gerek silerge. Anı elestetkeningde jer betindegi milyondogon beykünü adamdardın kanın ayosuz tökküsü gelgen, түшүнүп atasыңар bu? Jarыкçылыкka gектүү törülgön. Andыкtan bütün alamga, bütün adamzatga ölөр ölgönçө gek katkan kankorдун сүрөтү tartılуу gerek göz aldıga. Anı elestetkeningde tirүү adamды görsele, jırtkışta ırgıştap kandın jıtın güsögön manyaktın сүрөтү özünөн özü tartılууsu gerek, joldoştor. Түшүнүп atasыңар bu şunu. Çanda bir jolukçu manyaktın сүрөтү tartılуу gerek. Manyaktın gana partiyanın tapşırması uşunday. Meyli jumuşçu tabının ökülü bolsun. Meyli dıyqandar tabının ökülü bolsun. Anı elestetkeningde dünýöge gözü toybogon, dünýöge aç jalan kıştın, katın kızdan başkanı oylogon, katın poz manyaktın. Uşunday түшүнүк bar adabiyatta, sadist degen, oşol sadistin сүрөтү tartılуу gerek. Anın atı uğulganda emgekçi mastanın gıcırdanısı uğurguşta oygonuşu gerek, joldoşlar. Al turalı okuganыңda kişi jip kirip, jiyirkenүү sezimi çulganganday bolsun. Başkaça boluşu mümkün emes. İstarizm prinsibine tayangan ilimge partiyabız uşundayınça жаңы talap, tapşırma koyup atsa, silerдің kılganыңар uşul bu? Moýnuňarga mamleketlik manidegi ideologiyalыk joopkerçilik tagılganын tuyganыңар bar bu? Gözüňörde açıkla geç bol eleginde, siler toptoçu materialdarga bütkül gumanitardyk tarmaktar çankap susaganday muhtaç. Oku kitepleri жазылбай, миңдеген mugalimler muhtaç. Anın görkөm adabiyattagı, teatrdagı, kinodagı obrazı siler sunuştagan materialdarga jaraşa jaralat. Geň өлköbüzdün güjürmen жазуучулары, bilegin türüngön dramaturgdary, kalemin jalangdatkan jurnalistleri manyak Çingizkandın, Kaniçer Çingizkandın obrazın jaratsak degende eki gözü tört bolup, şımalana giriş üçün silerden obyektivdi tarihi materialdardı çydamsızlık menen gütüüdö, joldoştor. Mına, söz emes beken çirkindiki. Emi mayın çıgardı, emi açıldı. Kuday bergen kızıl tilin bülöp emi kızıdı. 1965 жылдан beri kızıl tıştı partbiletli töşçöntöktö götörüngön kişige jaraşçı sözdü söylödü emi. Munun partiyanın kızıl muku aluu kiteplerine gana girçi sözden boldu beyim. Ataң gana görü, partiyalık çoň jıyındardın tribunasынан gana jaňyrgandayım ne uşul sözü? He, asты bu sözde qıraatın keltirip kim bakıldaganın baykadıňar bu? Al Abdullayev boluçu. Ova. Partiyanın şarlık komitetindeki geç ögünkü büroda muğunta baylangan galstugun boşotuğa çaması jetpey borguldana terdep, kızıl biletin kaygısından ulam galçıldap, Moskva menen Taşkendik löktörün gözün tiktep, kıyıkımızda oturgan Qoljazmalar institutunun direktörü Rahim Abdullayev bar emes bile? Oşol boluçu. Emi bu zamanda partbüronun jynynan münkürübey tuura bütüm çıgara bilgenin, ananda oşol jyntykty tak uçurunda çıgara bilgenin görüngön ele başı gara, bu taýrynyň golundan geli berbegen seýre gönörden okşoboy bu. Tünü boyu tolgonup, geçökü jynyň toktomundan oň tiyanak çıgargan eken. Abdullayev instituttun okmuştuğların kabinetine gırkalekey tizip oturguzup alıp qarıp atkan. Kommunistçesinen qarıp atkan. Kommunistlerdi qarıp atkan. Tak sençabırdın başынан tarta, gübüň şıbınga qaraganda KGB-nyň kızmatkerlerinden go. İçi kılsa institutka teşesi jok kerstendey eki jigit, çaştı jelkege gaýrygan, jaltyrata maylangan kara tufli içen,
Kırı ustaraday ütüktölgen karашымчан, жеңи чолок ак көйнөкчөн, бирокта такай галстук байланган эки жигит 2 күндүн биринде эртише институтка үзбөй каттаганы директорунун кабагы салаңдап, жүдөө таткандагы учурдан тарта, керели кечке баш көтөрбөй тирмейип, чаң баскан таңгак кол жазмаларды сапырып, бирден аңтарып, барактап, качанкы Чыңгызхандын ааламда жок жыткычтыгы тууралуу маалыматтарды кырмандагы кызылдын чаңын бөлгөн сыяктуу иргеп, машинкеге шурудай каш кайта тердирип туруп, боорундагы жиби араң жетип байланганчалык калың душт папкеден экини Абдуллаевдин алдына таштаган ала допчаны окумуштулардын үркөрдөй тобу баштарын салаңдатты. 2 жумалык мээнеттин директордун 3 мүнөттүк сөзүнө арзыбай калганы эмне жакшылык? 2 папкелик эмгектин директордун 2 ооз жылуу сөзүнө татбай калган эмнеси? Башын каткан жашырактары аксакалдарын карайт. Баш илимий кызматкер атагын алып жүргөн аксакалдары кулуюп жерди карайт. Айлыгыңарды актап жегиле жолдоштор, деди Абдуллаев чала уктагандан кызарган көздөрүн аңтарылтып. Кеч боло элегинде мынау 2 папкелик материалдарды экинчи сыйра электен өткөргүлө. Чыңгызхандын жыркычтыгы, зөөкүрлүгү, маньяктыгы, садисттиги дааналанган материалдарды гана калтыргыла. Маселен, отурарды өрттөгөндүгү, Хорезмдин гүлүн көккө сапырганы. Шаш деп коюшчу ал заманда шаарыбызды. Маселен, ошол шаштын калкын кырганы. Калет жок. Директордун сөзүндө калет жок. Шашкандан чекилип кетиптир. Чаласы бар экенин моюнга алуу абзел. Башын каткан жашырактары аксакалдарын карайт. Баш илимий кызматкер атагын алып жүргөн аксакалдары мелтейип ылдый карайт. Директордун кашка баш орун басары гана айраң таң. Директорлигин 10 жыл бою дегдеттеле. 10 жыл дегенде Моореки Капсалаңдын айынан директорунун партиядан кууларын, андан ары кызматтан айдаларын кыялында болжоп, ичинен кымыңдап жүрсө бу кандай чаң? Абдуллаевин куулса, ордуна ылайыктуу эле өзү эмес беле? Абдуллаевдин көлөкөсүндө жүргөн фамилиясы бүтүн академияга, керек болсо бүтүн республикага дүнк этип угулардын учуру келгенси деле. Мына кызык. Айдалмак Тургай Абдуллаевдин адыраңдап алганбы? Куулмак Тургай Абдуллаевин кутуруп алганбы? 3 жума бою үшү качып, жүдөй түшкөн киши эмес беле кечеси? Бу кандайча кутулуп кетти? Таң. Же сөгүш алдыбы? Таң. Каты сөгүшпү же кадыресе сөгүшпү? Таң. Айраң таң. Акылы жетпейт. Үмүтү таш капканын билдирбейт. Кошо башын ылдый салып тымпыйып сыр алдырбайт. Демейде кынай отурчу эле директоруна. Эсебинен жаңылып бүгүн алысыраак отурганын. Эми сөм жакындоосу керек. Эми учурун келтирүүсү керек. Учурун келтирип, сөзгө кыпчылуусу керек. Партиянын тапшырмасы, дейт Абдуллаевин. Китепти чыгаруу демилгеси кечээкү бюродон өтүп планга кирди. Партиялык тикелей көзөмөлгө алына турган болду. Редакциялык коллегияга КПСС борбордук комитетинин кишилери өздөрү кирмек болду. Жолдош Аблеухов кирмек болду, жолдоштор. Аблеухов? Кадимки жолдош Аблеухов бу? Аблеухов дегенибиз сүрөтүн гезиттен көрүп жүргөн ЦКнын Аблеухов эмеспи? Жакында эле жарым бетчелик сүрөтүн Совет Узбекистони менен Правда Востока уда басты окшойт го. Ал катта киши эмеспи? Улуу Орустун Брежневден кийинки эле Андропов, Суслов сындуу чыгаан уулдарынан эмеспи? Гезиттин күчүн кара. Көк таштай көк көздүү, чийкилди сары жүздүү Аблеуховду ушинтип гезит бетинен тешеттиктегенин элестетип алышты көз алдыларына. Башын каткан жашырактары баш илимий кызматкер атагын алып жүргөн аксакалдарын карады эле. Баш илимий кызматкер атагына чиренип, жер бетине батпай жүргөн аксакалдары тегиз шапалактата кол чапканды баштап ийди. Шашкандарынан жабыла кол чабышты. Орун басары да кол чапты, жан талашып. Жаштары да кол чапты, жан өрөшүп. Саясий агартуу үйүнүн лектору өңдөнүп, жеткире сүйлөгөнүнө Рахим Абдуллаевич абыдан корстон болду. Сөнбөйүн кезенип, кызуусу менен сүйлөгөн экен. Терчил жаны боргулданып чыгыптыр. Чалкалай калып галстугун бошотту. Көйнөгүнүн жакасынын үстүнкү бүчүсүн чечти. Шымынын чөнтөгүн сыйпалап, 3 тоголоктоп салган бойдон экен түндөсү.
Toğloktolgon жүz arçıсын sol çönteginin tüyünen surup çıkkan soň, oň alakanına sala жазып iyip, moynu başına arçındı. Oň kulağının tüyünü arçındı, sol kulağının tüyünü arçındı, jeňilde etişdi. Orunbasar ýegin gaqdele, çetde oturgan jaşrak orundan ılıp durup, kıňaya açılı terideni genini açtı. Kulaşta baştı. Araň turgan eken giri albay, şıkalıp turgan eken giri albay. Üptü kabinetke goňurjel girip geldi bastırıp. Barın tekşi kuçaktap öttü. Isılaşkanı neme esteşkensip, jelpinip kalışkan ele oturgandar sergi düştü. Abdullaev gevin oladı. Ova, al kişi özü girişken son gitebezi orusça çıgat. Demek eki papkege şıkalgan mınamınca materialdı, çokulunan orusçaga odarının dağı mildetini alışımız gerek. Adegende mingdegen nuskada, tüşnü atasınar mı? Mingdegen nuskada, ulu orus dilinde basılat. Ulu Oktyabr revolütsiyasının 62 yıldığını arınalat. O vaxtımız tar joldaşlar. 15 günde materiallar dayar bolmagy zarıl. 15 gün? Hoydat, uyku gözün görбөй kanter ekenbiz. Biri жүz arçısı menen, biri eki büktölgen gagazı menen jelpinip, 40 alekey oturgan okumuştulardyň gatary tüýşeldi. Başyn jaňadan öde götürgen jaşraktary aksakaldaryň garayt. Baş ilimi hizmatkeri atagyn alıp jürgen aksakaldary mel deyip, Abdullaev'tin ozun garayt. Gündür tündür iştönün zarıldığın düşündürgöndögü sözün Abdullaev mıntip jyyntyktady. Stakhanov'ta gosuldu, bizdin akademiyada dalildönün vakti saati geldi joldaşlar. Tüşünüktü. Bardığı plandı, oydoğuday gelatdı. İreti menen gelatdı. Parsının tilinde жазылgan kol жазmalar barынан köp bizde. Tekçe bolup jyýyly. Alardy birden baraktap çyguunun mildeti parsının tilinde parsının özünden ötkürö tüş joruçubuz dep julungandarga tiydi albette. Koş, Araptın tilinde çiğmelengen kol жазmalar andan arbın. Aldı Arapstanda жазılgan, artı Anjiyanda жазılgan, aldı 30-njy yıldары tabılgan, artı geçe jakyn dele tabılgan. Alardı Araptın tilinde tüş joruçular aňtara turgan boldu albette. Koş, anam bizde kol жазmalardın dağı bir türü var. Kantyp aýtsak, Arap demez, Parsız demez dili. Kantyp aýtsak emnesi? Kantyp atasak? Aýby moýunga ilinbegende kılıp, saýasy sabattulukdy saktap, abaýlap aýtu gerek any. Geçögü partiyynda gatu tabışdaldy. Hayrullaevke okşogondor şıbışın ukbasın, kıldan kıykımız dep araň turgan nemeleri erteňile aýgay salyp iş gozgoýt. Anan kalsa oşondoy da til bolçu öle. Jalgyz kişinin atынан da til türkümü atalçı öle. Niyeti kara gaýsy gelese gaýsy zamanda antyp atap jürü. Uşul saýasy katalyktan aligiçe oňdol bolgandygyn Hayrullaevler çukup tap, kom aldyna gozgop çyga eleginde özü erterek girişip, tüzete salysy zarıl albette. Kantyp oşondoy bolsun. Bütünдөй bir elderden tilin, kalın maslanın, emgekçi maslanın, ezilgen maslanın tilin jalgyzy kişinin aty menen atap, emne güç kelgen? Bolgonda da Kanişer Çingizkandın Kanişer uğlunun atынан atalı, Çağatay dep, Çağatay tili dep. Koş, çaң basıp jatkan al жазmalardın tilin kantyp atap, emne dep çarýaloo gerek? Koş joldaşlar, jergilikli kol жазmalarga geldik. Aytayın degenim, ortacalık kol жазmalar. Çingiznameni özüm okuyum. Kalganını okula, düşündüňerbi? Çingiznameni özüm okuyum. Uşul jerden baş ilimi hizmatkerlerden biri şaşıp getip, direktirin aldынан özünün saýasy sabatçylygyny aşkerlep aldy. Çağatay tilindegi kol жазmalardy dep jüberdi jön oturbay. Siz oýlanyp söýlediňizbi, joldaş? Çağatay degen emneni bildirerim bilesizbi? Bilim. Ozun bastı. Uşintip 3 topqa bölünüştü. Uşintip 3 top vatandaşa turganda boluştu. Ulu Oktyabr revolütsiyasının 62 yıldığı iregede tursa, kaysa bir galat, atandaşını sotsialistik meldeşu ataştı. Gezek kitepti bölük-bölükö bap dep koyat özbek dilinde. Oşonu ajratı maselesine gelip jetti. Abdullaev ar bir bölüktün jogapkerçiligin bölüştürüp öttü. Sözdü jiremekten udulu neme tuydu orunbasary. Urmatly Rahim Abdullaevич, taklip var ele, dedi uşul jerden. Abdullaev eýlenip algan tür jasap, söz berbey gebin ulantdy. Sözdün gezeginen kurgaltyrba ele jürçü, bul jolu kulagynyň sırtынан getirgenge orunbasary bir gyzaryp bir tatardy.
Direktiri orun basarın жоопсуз калтырып элетин болбостон, орун басар башы менен жоопкерчиликсиз да калтырып, коллективдин көзүнчө биротоло шермендесин чыгарайын дегенби, эмне өчү бар ким билсин, өлбөгөн гана 4 ширагын калтырайын дегенби, бөлүктөрдү өзбек тилинде бап деп коет дебедикпи? Бөлүм башчыларына тапшырып келип, "Макулсуңарбы?" деди. Макулбуз. Урматтуу Рахим Абдуллаевич, таклип бар эле, деди орун басары. Айтыңыз. Таноосу кыпчылып, деме кысыла түшкөн орун басар өйдө болуп, башынын кашкасын кашынып алып кебин баштады. Менин сунушум мындай, ортоклор. Эгерде элестетсеңер бир самга, эгерде Чыңгызхан болбогондо, эгерде Чыңгызхан аттуу адам төрөлбөгөндө, жашообуз кандай болмок, а? Отургандар ооздорун ачып, моюндарын созо жарданып калышты. Ошондуктан мендеги таклип, ортоклор. Орун басар ийинин көтөрүп оор дем алды. Мендеги таклип мындай. Ушпу китепке жаңы бап киргизсек, ошол баптын жоопкерчилигин өзүм көтөрүп берейин. Аталышы Чыңгызхан болбогондо жашообуз кандай болмок? Макалалардын жыйнагы. Не дедиңер, а? Чын эле жашообуз кандай болмок? Ой калчап көрбөптүрбүз дегеле. Ой тегеретип көргөн жан барбы деги? Чыңгызхан болбогондо, Чыңгызхан келбегенде, Чыңгызхан төрөлбөгөндө, чын эле адам баласынын жашоосу кандай болмок? Кандай нукта өнөкмөк? Каякта жүрмөкпүз, Балким. Чын эле, деди Абдуллаев оңдонуп. Анан азыр директорубуздун өтө терең, маңыздуу сөзүн эшитип отуруп, ушул ой келди да маган. Ортоклор, эгерде Чыңгызхан төрөлбөгөндө кандай болмок, а? Эгерде Чыңгызхан бул жашоого келбегенде, жарыкчылыкка келбегенде, жашообуз соңку сөзүн толук айтып бүтөлегинде, күрмөгөнгө күчү жетпестен тили булдуруктап, тамагы буулуп, талмасы кармагандай өңгөчүн бир тартты да гапилеттен үнү өчтү. Көзгө илешпеген кимдир бири арадан тура калып, Чыңгызхан болбогондобу, анда мындай болмок деп туруп, директорге көшөкөрлөнүп, төр жакты карап сүйлөп жаткан немени чокудан ары эстен тандыра бир салгансып сеңселе түштү. Башын шылкыйтып, көзүн сүзө көгөрүп татарып, жүрөк түшүн баса өбөктөй берди. Эмне болуп кеткенин түшүнбөй калышты отургандар. Оң капталында отурган кесиптеши колун созуп, колтугунан таямакка обдулду. Сол капталында отурган кесиптеши сол чыканактан шап кармады. Таяганга болбостон кырр эткен үн чыгарды да, орун басар денесин шалак этип таштап ийди. Капталында отургандар оордугунан 2-3 катар сүрүлүп, ийиндери менен сүзүшүп, кошо ала сала жаздашты. Топурап калышты. Тили ооздон калып, эки колу эки жака кетип, жер сүзчүдөй башы шылкылдап, кыйшайган немени эки колтугунан сүйөгөн экөө булкулдатып көрүшкөндө, кырсыкка көзү жеткен бирөө булкулдатпай жаткыргыла, узуннан, тез, башын өйдө кылгыла деп кыйкырды. Суу! Бирөө кабылдамадагы бош графинди эстей коюп, калдакта ошондон ары сууга жүгүргөндө, жүрөгү жамандыкты туйган экинчисинин кооптуу кыйкырыгы угулду. Тез жардамга чалгыла, нөлүчкө! Эгер эле орун басары менен эрегишпей калса, кайран өмүрү эриккенден кызыксыз өтчүдөй сезилип аткан Абдуллаев эси чыккандан телефондун кулагынан эки номурду эбин таап бурай албай, калчылдагандан сөмөйү номурга дадил сайылбай, жаза илинип шашкалактап калды. Нөлүч деп шаштырды жанында карап турган бирөө. Эптеп септеп терди эки номурду. Алло, тез жардамбы? Директор Абдуллаев чалып жатат. Илимдер академиясына. Мында бир кишибиздин абалы оор, өтө оор. Эмне? Сүйлөп атып эле кулап түштү. Эстен танды кебетеси. Адресибиз Илимдер академиясы. Эки жагынан үрүлгөн эки кызматкер экөөлөп, эки жагын чапкылап көрүштү. Эси учуна келбей, кыймылсыз. Дааратканын кранындагы сууга калдаңдап чуркаган неме жеңи башынан бери суу болуп, графинди мойнунан толтуруп суу ап келип калды эле. Суу бүркүп да көрүштү. Сулк жыгылып, кыймылсыз. Галстугун сыйрып ыргытып, көйнөгүнүн моюн жеңин чечип ийишип, колу башын укалашты. 43-размердеги чолчойгон туфлисин кайрып чечип ийишип, эки аягын укалашты.
Gözü aňtarylgany. Aba jetpey kaldy go. Üstüne ümelekde giyin turgula. Jel bolsa ele eşiktin jele yüzünden aymalap ötse ele Orunbasardın canı aman kalçuday göründü bir erge. Arı beri jügürüp kollarındağı kagaz guazı menen jelpek görüştü. Eşik terezeni açıp jel samaştı. Jada kalsa emeleki koňur jel da ülp etip jürbey koydu. Getip kalganby, kokuyduku, koňur jel gelbey koydu. Koňur jel kayrılbay koydu. Koňur jel karabay koydu. Koňur jel